Kalau kau tak seru nadoman lambat tak kulian kelas itu nadoman ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'unbi ka'an majmu'iha bi bayani dhakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kelas 2 nadoman al-malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tak andi embuk ban epak, tak ngida tak ngantuk, tak nginum tak ngumpak. Kelas teluk nadoman kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesode kunana. Ni lagu nak beda-behar dalam beda-behar rojas, beda-behar tawil, beda-behar basit. Mangken nadoman mun nadoman seru nadoman keng lagu nak pada saya osom dangdut ngade ke dangdut. Jatuh kadang nadoman ngakui lagu alamat palsu. Qala Muhammadun Hammadun. Kemana ku cari? Coba tapi aku tak bahagia. Aduh. Nado menam ternyata mendo. Kau pergi tanpa kata. Menambah di kanten. Nado man kana kau ge abu aja ngah. Nado man mangken kelas 6. Abu nuku ubak, nuku cek-kocek, nuku canteng. Ongke kata sebangku idar jendar. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Muhammadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa. Ke arifin tak betah nyampit dia dari terlemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Guru batan kaula cukan guru batan ajunan Semolja Kiai Haji Komaruddin Burhan, ajunan Semolja Kiai Haji Muzaini, ajunan Semolja Kiai Haji Ainul Yaqin, ajunan Kiai Haji Abdus Somad, ajunan Kiai Hartono, terjukan tak kalib akhil mahbub Kiai Ahmadi
ben seteja para kiai selain para guru-guru ngaji sehadir nyuun seporah manabi pada asma saya tak sebut karena keterbatasan pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat Ajunan Bapak Ramli selaku pemangku Desa Dumpo Temor, Kepala Dusun Ajunan Bapak Fathur, terjugan jajaran tokoh masyarakat selain sehadir kesempatan mangkin tak kalib Ajunan juga Bapak Samsul dan seteja para sepo wali santriwan dan wali santriwati juga muhibbin dan simpatisan. Secara istimewa sahibul manzil wa sahibud da'wah Ajunan Kiai Muhammad Arifin selaku pemangku RA MDT LPI Baitur Rahman ben seteja jajaran majelis keluarga terjugan Dewan Muallim jajaran asatidz wal asatidzah. Nireng kaula awali perbangkian saat mangken kelaben amuci terasyukur dak ke Allah. Kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala saat mangken gak dinto takdir alingki apolong dalam keadaan saya dalam keadaan sempurna. Setujuan kaula ben ajunan tidak lain keng anyu ona kina barokah, anyu ona kina manfaat, tor anyu ona ki salamet. Potra-potra kaula ajunan sebeda ekak dinto samoga sesuai kalaben arpan. Tetina poto solihin ben solihat sehingga umpama kaula ben ajunan tak masuk surga kalaben amal kaula ben ajunan tibi. Semoga kaula ben ajunan bisa masuk surga karena iki babi nak potoh kalaben kesolehan nak potoh. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan super leader, super teacher. Nabi Muhammad adalah pemimpin terbaik dunia, juga Nabi Muhammad adalah seorang guru terbaik di dunia. Apa-apa dinyatakan sebagai guru terbaik dan pemimpin terbaik. Nabi Muhammad mimpin Mekah sareng Madinah kak dinto cuma sekitar 23 tahun, cuma sekitar 13 tahun. Tapi 13 tahun Nabi Muhammad abangun seaya ceraki Nabi Muhammad sampai mangken kenging 1400 tahun pak kunta elang tapi sajen banyak sajen rajah kak dinto nunjuk aki saya perjuang aki Kanjeng Nabi kak dinto sukses hadirin. Kan nanti sponsor gitu tikal ekning kiba mulai marin tak yapi pun tikal tak nama tak tikal sini ya ki contangan gelas kiba boleh tak nama segelangkong langkong ojak nyorot labu deki untai ayam mbak mulai nak kok deki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kelaban tatanan dan juga cara seea ceri Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kaula ben ajunan
pendidikan Kak Dinto juga sukses kalau meniru bagaimana cara baginda Rasul Kak Dinto mulang. Kalau mengikuti bagaimana cara Gusti Kanjeng Nabi mimpin, insyaallah pendidikan di akhir zaman, kepemimpinan di akhir zaman juga akan menemukan titik kesuksesan ketika kau leben ajunan mampu ni roh benin bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpin ben katipan apa Gusti Kanjeng Nabi teti kuruh manter pada abisaninda. Amin Allahumma. Apa saja yang dicontohkan baginda Rasul? Sepertama, Nabi Muhammad Kak Dinto orang sepaling lemes ate nah hadirin, orang seandik kani seran luar biasa dek satu je makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, kalaban oleh rahmat takusteh linta lahum, Nabi Muhammad kata Allah, dengan mendapatkan rahmat Allah sampai menjadi orang yang mempunyai hati yang penyayang. Nabi Muhammad Kak Dinto ni seran, Nabi Muhammad Kak Dinto tak toman andi perasaan beci dek ke pasir asaus napa boleh dek ke orang seh semak sahabat se adukung, sahabat se berjuang asreng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi Kak Dinto tak toman beci dek ke orang selanyala bentengki dan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah mun makin tak ada Kak. Cak mun makin main cung-cungan, mun orang tak nyapa cung cak nyapaan, mun orang merdeng cung merdengan, mun orang ngapesuan cung mesuai kiyak cung santaan. Dan Nabi Muhammad ni kapunten napa boleh dek ka orang sesemak dek Gusti Kanjeng Nabi, dek ka orang seamu suai Kanjeng Nabi Kak ditubi Kanjeng Nabi tak gebeciin. Makana itu if Nabi Muhammad kampuna mau berangkat dek ke masjid mau solat, neka bi orang kafir bi orang Yahudi ni Kanjeng Nabi pentong bentai Nabi hadirin. Nabi Muhammad asolat pentong bentai Nabi. Nabi Muhammad tukak punten. Nabi Muhammad malis punten nangka astabah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, orang si mentong bencelatong ni paringi hidayah pangeran. Ni kalak mentong ken tak oning cak kula utus na sampian nungku. Cak oning cak utus na sampian nungku haram tak kira mentong bencelatong iku. Mentong bentai Nabi itu aki oleh hidayah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ben are pentong, ben are itu aki. Tak ambu sementong, tak ambu se itu aki. Situng bakto Kanjeng Nabi lebet sementong ni kata ada ku tak apa esari bi Kanjeng Nabi tanya aki ka orang kak biasanya tas tabun bereng mentong bi tay Nabi makin mi tak ada kak kamai iku bodoh sakit ya Rasul. Kanjeng Nabi pula ni kebele songkan mari bajang solat sunat duha, Kanjeng Nabi kuper dek ketelem, Kanjeng Nabi ni ketuli atanya dek karaja ni pula bede seede erah bodoh keng deki seede erah putrana tak usah putra tak usah ada lah meroti je iki bo nyande orang sakit roti seede erah deki Kak Dinto iki bo nyande orang songkan hadirin. Saya rasa songkan orang si mentong bentai na ambi gelar bede kira-kira jumpo temur saya nikah. Insyaallah yang tarik ini ibu aki tay nambi ingnya ini kebuntan ini bagi roti tok 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 assalamualaikum tak nyampir jadi mereng Yahudi kak. Siapa luar Muhammad siapa lakukan nak akhir wah ya kan kehilangan benar ini buka bi Yahudi ni kak kuda Nabi Muhammad kak ditujung mancing dekuk roti perlu apa kak kok nyande kaki kok cang kaki sakit biko iki bagi roti nangis Yahudi ni kak asana peldak Gusti Kanjeng Nabi saksi aki Nabi Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh kan mangken gula barjaje cek lakar pangeran Kak Dinto Allah ben ajunan lakar utusna Allah mun ben mar ke utusan tak kira ngak sampian ni kata ada orang ni kasih zalimin itu engke ngak sampian justru entar nyandek keten gula padahal kanca gula Abu Sufyan Abu Lahab Abu Cengkel sampai mangken ki ada entar sampian saya pentong bentai Nabi pantar da ada keten gula kalau ben akhlak saya Yahudi ni ka masuk Islam hadirin.
Mangkana dalam Islam ajaran kanjeng Nabi amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Ngajak bagus carana kudu bagus, alarang coba carana pakun bagus kak dinto ajaran ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas lagi. Mun pah bodo orang sing ngocak, oh kanjeng Nabi cara dakwah cara mulang alus. Oke. Bomak bodo ustad no golan. Al-ulama warasatul anbiya. Nika IRTN bi para masyayikh bi para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nika al-ulama lafat tajama, al-anbiya juga lafat tajama. Tetapi para ulama itu warisan para nabi dan nabi. Nabi gak dito tak pada. Sekalem nurun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebengis nurun Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini kebebungis kak, malaikat maut romro entar nyabu. Tanya akibik Nabi Musa, beda apa malaikat? Dan gula pakon nyabut na sampian. Buah kurang ngajar tak aturan bugelak kakek. Santap 40 tahun malaikat maut lenger kak. Santap bik Nabi Musa nih kak. Pulang tak iku bela sebelum, pulang romro pah entar nyabu nyabu. Kengki amit, keng karo tak aturan sebelum mah. Nabi ben Rasul ni kesesete amit kapi. Mun kagula ben sampean tak kira amit malaikat. Jelas tak kira ndak. Makanya sung main tebuan malaikat kagula ben sampean tak kira amit. Apa? Mun amit tak kira gelem. Nggih napa nggih? Jadi kalau ada yang mempunyai sifat hilim, guru, ustad, alus, mereka nurun ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada guru yang tidak halus seperti itu, cara dakwahnya jangan guru, beda senokol. Loh, Nabi Musa cara dakwahnya seperti itu. Jadi Nabi ini kebi Allah macam-macam, beda se halus, beda se bekasaran seguni, disesuaikan kalaban kebadan umat hadirin. Mun pak ustad ni kebah lemes kapi kak, bi nak kanan keceng-kocengan. Akhirnya bagi ustad kan macam-macam, beda ustad se ampono bien ampono kolan, keng makin berjarang nobi benokol. Ni apa? Karena makin ni katang-tangan namun beda ustad ni kanokol santri dengan dia ke sekolahan si dejeen. Bener. Boh, mangki banyak senyapit. Polang laki dinai benggalan sing. Mun zaman ko namun beda kiai nokol santri, karoma bah totoran. Itu kol dia yang tua tambah kakek tak entos dong. Mun mangken ka, mun pas sampai beda guru nokol santri. Apa? Dua, mun tak elapor lagi polisi, pengalih ke sekolahan lain. Padahal guru ni kaangu nokol ke santri. Boleh na boleh. Guru nikah angu anno kola ke santri dengan catatan no kola ni ketokolan tarbiyah, tokolan mendidik. Benih bayang laki kelto kelan bahi popo malingan do benih ka. No kola ni kan tokolan tarbiyah ni macam-macam, beda tokol tananga, beda tokol betes. Ni kenyaman tokolan tarbiyah. Angu no kola guru nikah hadirin. Apa? Mun santri salah, santri lopot pah itokol bi kiai, mari urus naga. Karena ampun iblis. King mun beda santri korang ngajar ke kiai sabar. Santri ahlak kata saya ke kiai pakun dengan kiai katinikah guru katinikah kebiasaan ambeleten ke santri aku tak apa kening belet kan apa karena kecubaan santri dek ke guru tak ibalis secara langsung. Maka namun lambak orang kalau banyak jeje kan karena lambak ni kayak tokol bi kiai nokol kiai ni kebenitan ke justru kiai gak ditomikir mun tak tokol salah nah ada kulaku bakal bahaya. Makan cari lembek, ada kok beri nokol orang enggak, ada kok nokol tu sana nokol kelero, nak kan ya gua. Padahal lembek ni kau orang kus bagus, makin kan melarat kan sebagus ini. Cak mun lembek ngas tete mun ke kiai. Gini bang ki. Cak mun lembek ni kemun kau orang aguru maki ka ajum aguru, makin kau orang aguru aja mikir remeh, hilang telur lah. Tapi ni kayak benggalan kak, mun kan tu kan dek sing ngaku ah. Lambak mun kiai andi kan itu kiai andi sabu keker bolong bedi budak ki laku ya torak ki ke kiai makin kiai andi pau abuan ni morda adeng ingin bagi masako ke atas teti codut santren alhamdulillah beni bolong aki kakanaki itu naik pelok kayu dang dalam kiai pada ki alhamdulillah berarti para pada ben benggalan kan tu ni kan menterbi Allah ya babakuna. Oh nyaku boleh saya ngucap amin. Berarti minta amin berarti sampean ki fokus saya ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Menteri bi Allah santri sebedah di lembaga pendidikan Baitur Rahmah kak dinto sareng Allah ilmu nae pemanfaat hadirin amin. Ben semoga guru-guru ni kabar asatid nikah para kiai ki alhamdulillah acara naraja ngak nikah panitia nikah ngerti je ceramah ni kene ni baca ni baca tengkin nengok nikah gula mun panggung ngak nikah gula bah terus nyanyi maksudnya tarik tapi pun tentang apa mak dia tak karo orkes panggung raja tengki kak pengajian mak le raja mun saya maksiat main kal mengkalan apa boleh si fokus tak mengkalan bukan gula kucung je raja janda kalah ke orkes ngak nikah bagus nikah yang zaman ni ke bah nikah yang sebab dia ada kapi ni padahal mun orkes waktu wana si ke atas jadi ini tak apa-apa sepenting ngaji tengki kak alhamdulillah acara raja ngak nikah tak oning nikah nyumbang kapi sadir kak ki ha oh itu nak mak le banyak orang tengah kiai ni ki tak usah nyumbang bocok ring salun ni kecek nyari gula kan gelak mulai sebelum maghrib bade pajagungan bebah hadirin bade telu make Ahmad ni kah jadi bade situng munyi na salon di acara ni kecek nyaring ada ke pajagungan bebah ni kul tanya ni ka saya kam ni ka saya bara saya temor bu macek nyaring cok duset salon ni pasang kapi aku ya Allah cangkretek menteri nyumbang ngajang gula yalah mun tak nyumbang sampian karibuan leku lebur karena acaran raja kiai na haram kira pikiran ngutang ada masih majer acaran raja wah bagian ustaz tu bahas seragaman kapi nih cita seragaman deh kita lunas sumpung punten kayaknya yang temannya gambar wah sing awal di masjid ngakui bodo ban seragam bodo seragam loreng bodo seragam kuning ki ngesat di bareng yalah gula gi guru kira pikiran gula ni kan apa ceramah mana pas sambo jang gula mewah dia wah ngak tersangka gula gi cara alhamdulillah mun semangat ngak ni kecuk maki sing ngaji pernah libur thank you bu kita ga tak keres ni kak maki jeung mancing sambil ngaji jak mun tojuk nangis anang je ini buk ledai ya kata ibu buk Allah siapa saya bejorokan terapa buk ada ini kata ibu ni serna oh iya tojuk buk seni kakak mangkana anak ni kami tak langka kurang ngajar kering tua dengan lain lah selake nang tendang embung dai ya kata ibu kan bukan ada orang dai ya Allah jemma saya pak kupak aki aja kak makin je ngepaan angke di kepak boleh pan tedung bi selakanya cak repot pelandeng bini ni ketak buambu makin nyusuwe kedi nyusuwe bet nyusuwe anak maksudnya lekan nakin susuwe dekik ni kah mada bini sampean sakilo kilo bini sampean suruh mulai kadek baka ustaz tu mereka ni tak tahu gelak sampean aja rok norok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi Nabi Muhammad itu keistimewaannya andi ati seatir ini kecek lemes hadirin akhlak luar biasa dan gula sering cerita sini kah dulu di pasar Madinah kak dinto beda orang Yahudi buta ni kah hadirin kak dinto tak percaya dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah buta agama Yahudi ki miskin bokong pahilong babolong coba ni kak ikat TV tak percaya kita Kanjeng Nabi ni kan ku canteng pasar sambil ngemis napa saya kocak cek benih minta ABC minta sobangan benih cek sini kak saya sampean cek percaya kau orang saya Muhammad saya anyar datang dari Mekah ke Madinah roh Muhammad roh tukang seher Muhammad roh yang ngaca ke sampian abeli murtad pole dari pangeran patung saya ngaca endak menijak nyempa ke pangeran selo ikatela Muhammad dikendak Muhammad dia tukang seher saya ngaca percaya ke orang saya Muhammad king makapir sampian saya ngaca endak menisuruh nyempa pangeran selo ikatela nyempa pangeran singunggut boy benar yang ngucap sini kesambil canting sambil ngemis sambil abak cubaki Kanjeng Nabi Muhammad kendak Muhammad lecek
situng bekto hadirin sampuna Nabi Muhammad kak dinto wafat sampuna kanjing Nabi atinggal dunya Sayyidina Abu Bakar matuana kanjing Nabi kak dinto atanya dek kapotran Siti Aisyah ya Aisyah bede lakona Nabi Muhammad sebi engkau kita ikalako ngaji tahajud duha witir bu banyak mun kita ikalako abi apaan sepaling gempang ni kan ni pasar ni ke beda orang Yahudi buta Yahudi ni ke buta tua salah tua buta Yahudi miskin ni ke benare sambil nekuk canteng minta bese sambil abak cuba aki kanjing Nabi le ni kebi kanjing Nabi benare engi ba aki roti tuleng ben roti benare sebutan ni kata ondeng cek saya tuleng kanjing Nabi keng benare bi kanjing Nabi tuleng sehingga oleh nabe sena tak usah ke beli deeren karena bi kanjing Nabi tuleng pun ki lak kurek nare yen tare oh Sidina Abu Bakar ni ka de iya ungku akhirah Sidina Abu Bakar ni keteron rosakina dalam panah kanjing Nabi ku tak pahgi beroti hadirin eki bedekah pasar Madinah ternyata i Madinah orang Yahudi sebutan nikah pakun beda ben Yahudi ni kata mireng kabar cek kanjing Nabi ampun sete pakun abak cuba aki saya ngak cek barcaja ka orang seanyar datang dari Mekah saya mana Muhammad kendak Muhammad jeking maka perah Muhammad jeking mabelia kok ben kaki dek pangeran setai ketela sehingga jenda Muhammad tukang seher Muhammad lecek Muhammad gendak tempo nang ngucak sini ke Sidina Abu Bakar ceti roti colong ambu sing ngucak cek colong ipa ekail mari ekail bah ngucak sera sampian jawab Sidina Abu Bakar dan gula orang sebiasa tulang roti ka sampian benari roh pah sebut tadi bu sini punten nakal sampian benih sebiasa naruah me pangki cek benih cek sampian buta tak ngetela lain orang sebiasa naruah benih pak kure cetak kida iya eka bela gelu cek beda roti sorwang nganga si nomor 2 orang sebiasa kasa oning cek hula tuak kiki karini ngempak roti na epa alus gelu epa ancor baru itu lengaki benih beki bungkol kok tegepal tepil pal sangail ada roti nata ekor leki kida kicol pakai kok Sidina Abu Bakar molar hadirin ya Rasulullah nak nikah lah keajunan dan gula tak epe suwe dan gula tak ebak cuba aki ternyata tak bisa fokus agati ajunan sementara ajunan saya ebak cuba aki benarih ajunan saya cako cain lah kaki bisa aja ke tetap ramah ketika dintoh Yahudi oning sampian pasera orang seben ari atulang roti secebon sampian atau toran gelu roti na epancor gelu punten tak oning sera kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi sebi sampian gak dinto epesuen sebi sampian ecubaki sebi sampian ben are ecako cain Yahudi ni kafah molar kam memakin saja Muhammad ada Yahudi ampun sete nikah Muhammad ampun sete sampian pekunta ambu sahabat cubaki dan gula Abu Bakar matuan sekaligus sahabat dah pak Yahudi ni ngocak saksiaki Abu Bakar dan gula percaya Muhammad Rasulullah mun senikah mun beniking utusan Allah tak mungkin andi ate beden ka iya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Yahudi masuk Islam keng sayang Yahudi ni kata teti sahabat karena saya masuk Islam sampun kanjeng Nabi ampun wafat hadirin cobalah pah pasar tokur pah bede saya ngak nikah saya ngak cok percaya ka khulil yasin saya di bangkalan kasakaro keng celeper colong tak toba apa sakale aju saya jonceng tak keng pulang ke romuan genteng ya kan mar ada ke pentong sekali biko haji ya siapa jongo cidina dia ya contoh le umpama torot kah sangat dintu si bisa pada pak saya ngajak beri kayak dia deh bu torot makilim Jumat tak mantoman lah beda janda ben kok hai mayon nek kene hehe kok umpama hadirin pasar tokur bah dari bu janteng saya ngajak partai juga khulil yasin aja saya ngebek-bek juga nih keng di ilmu kalau keng benda colok juga celeper aja opet odi petah aja MC modal colok benih MC dina dikit bayam mbak kok saya ngajak bar jajak aja benih anan kiai bentan di ilmu saya ngajak ujung boleh insyaallah bi kula yen tare ka ingin berakibat cerita ka colok dia tak bisa menurut itu kanjeng Nabi tak bisa makanya kanjeng Nabi gak dintoh kalau ben perasaan ketika dintoh ilmu gak dintoh masuk hadirin apa
karena kanjing Nabi gak dintoh dakwah beni cuma kala bentengka tapi dakwah na kanjing Nabi gak dintoh ngakui ate na alos ate na lemes tu aki mantir lemes kapir ya muncang di abis macam regere lah dengan ate na beni aman segera sehingga rembi bu saya akan doa tena koni siapa di anak dek ada koni kak ada gula mun beda gula boleh cak begintar tali kamu kena power dek ada selaku cani pemireng sarungnya pakai tas sambil gelak hahai kotek kang nganyol kaki aja Allahumma sholli ala Muhammad torot kak makanya gula paham pun mun gula pengajian nak anak gini neng dadak di gula paham coba kantor sapi datu ke Komarudin Burhan nak anak macam jangan temu cak kiai ruah gula sapi datu neng dah ada nih kini jadi nak anak gulanya ku kancana bulan nih kini kia cak pendong abun larutan dia sekali jengkok celing jong begini kini mun abulur itu aja ngguan maksudnya ya setengah jam ngalagu kan lu kok maju duet oke ya malam ini ada lanjut haji ya wanita pemburu hadis bergelak neng dah ya coba pakai dangdut lanjut ya. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah kalau caranya sudah bisa meniru Rasul artena beni cuma secara tingkah tapi secara hati asampung kalau ben santri insyaallah ilmu gak dinto bakal dadi ilmu semanfaat amin amin Allahumma pon neka dari pihak kiai dari pihak pengajar senomor dua ada tata cara bagaimana kita menerima ilmu sekiai capun gelak kudu bagus luar dalam akhlak kasae atena sae mun bisa tak bisa persis ben kanjeng Nabi mek poda bisa roni sagoni lega amin sesantre bani kemakin sebanyak makin gagal neng nih ketur kadang kiai lah saya kiai lah bagus santri tidak bisa menyesuaikan bagaimana santri tidak menggunakan tata krama akhlak tingkah laku sebagaimana al-murid orang seputoh dek kaguru orang seandi ilmu hadirin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah ilmu kak dinto pada pak bi kiai makilah kiai cara na ampun bener makilah guru cara na ampun sesuai aturan panapa saya ceraki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng mun santri kak dinto tak ajaga akhlak bentata krama dek ke kiai ilmu ni kata kira depak kak sapa ora kula sering ngebele iman kak diman orang ngaji ni kepala abid pasti alim pala meleket banyak oleh na buku na ben kitab pala sengaji nih kak abid pasti penter cuman penter kak dintok tak ajamin bakal jadi orang bener karena ilmu kak dintok kau beda ilmu nih kasih manfaat beda ilmu nih kasih tak manfaat beda ilmu nih kasih barokah beda ilmu nih kasih tak barokah jadi benih kapan penter baku tuh bener kak punten banyak sepenter tak bener nih banyak malah mun orang konah kus bagus seteti bujuk kasih kadang tak di ilmu sabora dan gue lebih tahkir benih cowok bujuk bunten orang bujuk lambak separat tu ke Allah banyak teti walina Allah tor kadang gak disanten tak pati banyak ilmu nah king ilmu na barokah ilmu na manfaat tahu cek haram win tahu cek wajib jeng aja mun makin gue lebih sampean kan tor kadang banyak tahkir ngenteng aki tak bojong deh ya pojok bojong tak oleh sapeh dekat tahkirnya mana
Mun pah bojeng oleh sapi pada emak sapi nak kak. Pah bojeng assalamualaikum cepluk sapi geger. Bojeng sunat geger sapi boleh. Bur bojeng duhur tok oleh siapa sakaan le 2. Asar qobliyah asar bojeng asar 2 4 lah. Maurib apa bojeng boleh ben bak dia maurib oleh 6. Sehari semalam apa bojeng ben sunat dah oleh 10. Aja mun bulan biasa. Mun pah bulan pas hibat rawi oleh berempat kak sapi. Mun pah semalam oleh 20 sampai. Bakal kamak pah ngocak ya jual ke pasar. Siapa sih beli aja tukang beli na atarawi ki ya. Siapa make tukang beli na pada sibuk mikir sapi na pada mak. Mun pah bojeng ontong sapi kah tak ibeki kebaikan cerna orang ngabojeng. Orang ngabojeng ibri kenjeran. Ki na bangki. Mun pah abojeng oleh bese mati manusia kak. Mun pah abojeng oleh bese kak. Apa napa? Karena mun pah abojeng oleh bese saya tuju orang soki. Tuku nutup. Anak pakai acuan ke tuku. Anak pakai ntar ke pasar. Mun abojeng geger bese. Mun pah tuku nutup kapi dah emak aku leban sampean. Beli beras kak? Ada congkak kena tibik bese pada banyak. Beli bensin tak jual tak? Ya jong punya tibik kali ni bese banyak kiai. Mati tak mati tak? Untung Allah tak ibriin bese tapi ibriin kenjeran. Berhubung kenjeran ni kata padang sengkak. Padahal japun kanjeng Nabi jok saking oning kenjeran bojeng sopu berjamaah la atau walau habwa meskipun soko tade akhir sot ke masjid berhubung kenjeran tak padang alhamdulillah ka seorang ke masjid. Tua lekah. Sing ngodah ada ngide. Cek dengan nyar tedung gi buru. Tua ke tibi, adan tibi, mari adan dikeran tibi, mari dikeran komat. Ada orang bojeng ke tibi, saya makmum, jeng bojeng negaro. Mari bojeng tedung membaca dengan ngantok ngiding pokol sanga ngudi emek adan boleh Allahu akbar habo enja jumpo temur geridu ku tak ke masjid kapi pulan beda adan kol sanga wah rame masjid entar ka mbah sikik si adan kol sanga aja papan tak kae kurang ngajar kaki bang kol sanga adan kami mbah di dalam masjid nang tenang beda apa ya cek ngajak beda apa bah cek dengan kol sanga apa adan king tak beres kaki ya selok beres jeng kau apa kaki jo kelu kau ada nisa kaki lo entar kelu ada sopu kaki lo ada enak lemon dia ada ni kol sanga main tar kapi kaki sekilo kau apa kaki kau Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah la akhir zaman ilmu sebanyak cabut barokah sareng Allah banyak ilmu tak manfaat gara-gara akhlak ni mulai ampun tak yang kuidek ke guru hadirin mun zaman kona kak mun kocak ke kiai ni kang ngaste tereng lambe mungkin dah bangki pun kocak guru ni kang ngaste timun lambe ni ke guru dari bun bara kak di tolebot di bun temur la mancing mun mangken guru di bun bara santri di bun temur cai kelakson binakana titik kiai kelakson mun karo kelakson biri ya bepende nan beda saya belajar kak iki dah bangki beda saya belajar makin ni kah ini mah beda kayak belajar tek kumun pengajian bah pawai lo kula hadirin cek le buru pawai ni kah seneng berarti mun sa pawai ni berarti menghormati parlok ngargai keng mun belajar kula tak anda nyaku ketua nak geng dak dalam kula dan kula malamah ceramah daerah betul kerbu ini kak luar pak beda ngamba ke seorang ngereng dia sampean konvoy ya pawai jadi kula gebala ngereng pawai saya kesokan kengce belajar raki napa boleh kenal potelo ketok kerek pung kan tok tahu deh emak koncong si munda koncong kan tak nyaman tu bebeni monye naruwa pok bekenal pot kesuruh mulai kada nih bini kena pada kak kakak kok tetapi gula kebala malam ya tore manabi pawai ya tore segalangkong berarti ika parlu gula berarti ya hargai ya tore keng tak langkong je belajar raki mau ni belajar gula putar balik gula obo ada di ibu itu nupa rumpukan sampai ana rumpukan ya rojak belajar ngara norak gula budin ya ada depan tengah apa belajar hati ambu gula mobil pas rojak jalan ada maka tibi kada dia lah mangkan dia lah konvoy absa abu
Ya tore konvoy ya tore. Jadi dengan berarti nomor situng takok posang, nomor 2 iargai ya tore. Keng mun eblayer gak dinto ampun keluar dari tatanan sesuai kelaban akhlak si acara kini pesantren hadirin. Apa napa? Benih cuma masalah akhlak. Ni kata swisun naim aganggu kau reng tedung. Mun bedreng sakit kiki bah kan epe suwe. Eki na bangki. Mun bah beda orang sakaratul maut pak itu pani belayaran mati langsung kak. Lo kintal ken juga. Jadi guna nggak boleh man-kaman ya tuh di konvoy. Sekarang kau mau di konvoy, guna cek seneng mau di konvoy. Tapi saya biasa saus, tak usah belayar, napa boleh pah kenal pun pah ipa karibung kana tok pah tega keluar rapoi nggak juga. Jelas engki. Ketika togi buru alhamdulillah. Kawal ben sepeda gula. Arami kawal ben sepeda, mun mobilan tak nyapo. Jadi kau ben sepeda, kau bes nerapos lebet tengah, kau mun suruh mulai boleh gula elang marin. Mun pah ketibi belibet lanjilan segi buru, mun tak nyasar kon janda ki. Nek kene jeruk nurok ku tahu kakewanya. Wah ha. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Leni kemangken bek mulai elang hadirin. Tatanan akhlak katine kene mangken orang lamba mun jagung bolong balain tenggen tengah kiai kere mega ada. Bener. Orang lamba mun molong kacang meliaki cek biceng kiai kere mega ada. Mangken itu pesaki 5 tahun. Tak melo sekali. Kan engki kan. Lamba mun sak pasaan tanggal selekor bah nyembeli ajam kiai kirim dada baru tetangga. Alhamdulillah mangken bakun nyembeli ajam tanggal selekor. Ken ikakan tibi kiai tak kirim. Tak ngirim makon kiai. Kiai nyembeli telok Makin nyembeli petok kan apa cang kiai. Tugas kuda ben sampean ta'zimul ilmi wa ahlihi, amul jagi ilmu ben ahlina. Carana wa qaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Meskipun pada akhirnya ayat ini kepak inasah. Tetapi bentuk takdim ni kebanyak hadirin. Kalau ben akhlak bil hadiyah ni juga takdim. Orang ko dalam bak salekoran yang beli ajam kiai kirim. Mereka kirim tetangga kirim. Mungkin ke kiai abu ke tetangga tak ngirim. Tak ngirim ke Malau. Jok cerita kok ke Malau. Apa? Tahun beri ngirim tak iblis roy. Auba mungkin tak nak. Eki. Akhlak kamu auba. Mun akhlak ni kalau auba. Papenteren hadirin. Papelakin, paabitin asakolah ilmu na tak kira manfaat. Kulak ngabala iman kaman. Santri ben guru ni kepada ben todi ben seloko pernah. Santri ni ketodi kiai ni keseloko pen. Pata cemit ti todi, pagentengi mere ketodi ing keng mun seloko pernah tak yang kui. Tak kira manfaat man kak kaman. Paling ngepol karo gen gereng ida kepol hadirin. Ongguan, keng make todi ing karat make tak tajem keng mun seloko pernah yang kui. Kening songkel wak kata pasar baru. Tabar aja ngetileku. Mun tak nginep 2 tahun ya. Yang kimun todi ongko bagi bagasakan di polisi kak maksud dah todi ni kalau kita tajam hati keng mun seloko pun tayang kui tak kira manfaat keluar pakun karo idelem keng maki todi ni kata pati tajam keng mun seloko pan yang kui abu iki beman kak kaman ni kabar lo orang artena tinggal maki ilmu tak pati banyak keng mun akhlak kak dinto iki insyaallah ilmu na manfaat tur barokah mun ilmu manfaat tur barokah maki tak pati alim insyaallah tetilan jalan selamat qalilul ilmi ma'al barokah khairun min kathirihi ma'al halakah sakoni ilmu king barokah lebih saya itempeng ilmu ni kebanyak tapi elang barokah na icabut bi Allah gara-gara akhlak tak ijaga dak kekur orang sing ajar hadirin jelas ni semakin banyak terjadi makanya makin jan akhir zaman orang jan pinter king orang bagus jan tak ada buktena orang tetibujuk makin tak ada padahal mun lamba orang sewala lelin bayi tetibujuk makin sewala dolin cung bujukan kau tu mun lamba orang semacam pora Allah tetibujuk seastaghfirullah cung bujukan enten makin bu ada dengan tetibujuk ni mesti tetibujuk lamba ora Allah ora Allah ora Allah ora Allah tak pora Allah ring lamba tauhillah li wali daya padahal imam astaghfirullah li wali walidayya ikum tauhillah li wali daya tauhillah li wali tetibujuk makili balik dak iya ni makin kan pas astagfirullah apa ngapu ke masjid turun ke cowok sandal macam malaikat cinta pokok colon ngarai ko
Lemon lambat selok pasti tadi pujuk makin mik burung pujuk ni mik tanda makin. Apa hadirin? Orang bener makin ni ampun melarat tak pada bik zaman kona. Namun zaman kona cak loro songku. Betul ampar kesah. Pujuk latong kesah kak. Eronu kui celatong bik guru. Eto kui. Tadi pujuk latong. Mungkin apa mungkin? Okay. Lambat ni kedatang dari pondok kita sempat abi ni pak mateh pujuk lanceng. No kange pulan cucur pujuk tokang. Kulek yang pulan odik mangken, cak odik lambat pujuk kene. Hari je cakap coki ya re. Makin ada pujuk hadirin. Lagi apa lagi? Padahal benda ngaki corona 2000 ekor kerja banyak ring mata cak sehari lemak sehari petok. Ada istati pujuk bagi citung. Keng mun istati jerengkong pada maki benggalan. Mak bisa sani ke makin ni kah? Orang bener ben orang bagus makin ni ke bekerang-kerang. Mak bisa tak bagus cak ilmu na banyak makin ben lambat. Baru karena ilmu cabut sering Allah. Apa nak apa misal gak dintok? Ketika ilmu ni ka isari tak ngangkui cara seampun ia jadi bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentir selamat dah. Mentir patra kaulaban ajunan pecra. Mentir patra kaulaban ajunan tetinak foto solihin ben solihan. Tetinak foto saking ridho na ipon Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucap mun lambak hadirin. Dan kula teman mireng bagaimana ceritanya Kiai Haji Busiri Sampang. Ni kecepon mun malam abungo kak. So mura Kiai ni ka iya boi. Mangken Kiai cek ke laku tak melo ai ngabina kana. Padahal sing ngko Ustaz Sanyo mangken. Lambak santri mun ki laku cek terus sebelum pleman asapuan. Halaman Kiai eba bersih gelu lambak tangki kak. Mangken santri mulai tarlat dari bedena pentol. Bedena cencen. Siapa sih rosapuan? Kiai. Lambak mun beda Kiai ongke ke masjid. Abu akal abu santri searbu malika astetina. Malika sandal ni ke arbu tu ke buta labu. Mangken Kiai ongke ke masjid toron. Hilang sandal. Beda terkadang tak hilang kengi korban secubaan. Sandal Kiai je. Kiai gelak semakon macam khutbah ruah. Tori kula ben sampian kuspa kusapon tut bak cubang tinggal laki ko. Ya. Tang sandal cuba je itu urut ngalak si bagus. Kan sini ke mangke tinggi kak. Maka ada mangke ni ke orang pinter ni ke banyak. Keng mangke pinter tak bener. Jadi pun orang lauk songai ni saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh manih wong kang blinger. Pinter keng tak pate ben lambak lo pate pinter keng ros hadirin. Makanya tadi bujuk orang lambak ni. Nakana ngereng tua aki. Putra kaulaban ajunan semoga sareng Allah Subhanahu wa taala. Ibadati putra-putra seilmu na manfaat tur barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nak foto kaulaban ajunan semoga sareng Allah ibadati nak foto sebisa aku nak aki ilmu na untuk semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ben putra-putra kaulaban ajunan tu aki menter sareng Allah Subhanahu wa taala ibadati nak foto se macelep karing tua dua eng mulai dari dunia kantos akhirat. Allahumma mun lambak kak karing tua ni kubutako lambak ni kak besa boleh karing tua mungkin ada lah bek tak pati osoma besa lambak mana salaman jiom kak mungkin ni bek ke pepe bek gedei ku tak keng komat mun ni bek gedei ni gini bangki lambak mun bedering tua ada bukan nak foto nak ni ke anak ni kau tak bengal nyampe di jauh entar katiing cong Kiai bodoh ya ni kamu tak ngiding entar katiing kak dintok sini ke lambak mungkin coba cong Kiai bodoh kamu nanya yang surah wali mending kering tuan kamu nanya okay. Mantian HP makin mentari berselamat dekat putra kaulaban ajunan. Amin. Abu Ja'mun lambak tako ongku lambak ke kiai mu tak kiai ni kata tako mangken ni takut ni kalau takut ada mungkin setakut ni ke mungkin cak terkadang mentek keliru mungkin kiai pahirasan ni mungkin gini bangki kirasan mun lambak beda pilihan apa pilihan kelebun pilihan apa ni kak abu tak ruwet kiai milih di rumah milih lauk milih dia sedekah mun mungkin milih kemaka kele ya tak norok cek norok tekos tak norok seket norok asatos
Lagi-lagi ya benda biasanya. Tapi ini kayak bongkalan kak. Mau nikah tuh cewek punjung saraan. Menteri selamat hadirin, amin. Menteri sambung ngebun kiai, amin. Jangan gula sering ngabri contoh jauh mun lambok nih kak. Orang nikah masuk gelem kelas. Nikah pada apa kona nadoman? Muntak te kelas tari tak embus nadoman. Nikah lambok. Mak tokang. Dan gula tahun sangat lemak ni kejukan sekolah madrasah lambok. Dan gula lulusan madrasah dari pesan madrasah gula pak ngalle pak hajarat anak. Jadi lambok ni kata aku, pada kau cai suruh nadoman. Dem aja. Pada kau cai suruh nadoman lambok tak kuliah kelas itu nadoman. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'un bi ka'an majmu'iha bi bayani dhakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kelas 2 nadoman al malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tak andi embuk ban apa tak ngida tak ngantok tak nginum tak ngumpak. Kelas telok nadoman kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmu nah kare banyak kare lesode kunana. Nikah lagu nak beda-behar dalam beda-behar rojas, beda-behar tawil, beda-behar basit. Mangken nadoman suruh nadoman. Keng lagu nak pada saya osom dangdut ngade ke dangdut. Jatuh kadang nadoman ngakui lagu alamat palsu. Qala Muhammadun kemana ku cari? Coba tapi aku tak bahagia. Aduh. Nado menam ternyata mendo. Kau pergi tanpa kata. Menam di kanten. Nado man kana kau ge abu aja ngah. Nado man mangkin kelas 6. Abu, nuku ubak, nuku cek-kocek, nuku canteng. Ongke kata sebangku, idar jendar. Ola Muhammadun wabnu maliki, Muhammadu Rabbillah khairu maliki. Musallian ala nabiyil mustafa, wa alihil mustaqbilin asyarafa. Ki Arifin tak betah, nyampit dia dari telemah. Tak kempang malain, nak kanak santre. Ki anguan ngalak patoroan sape. Mun sape pecot langsung norok bunte, mon santre pecot reng tua nangi beare. Kasaba aku hoy ko. Palangke. Mangkana mun akhlak ni kay beli boleh kalam insyaallah ilmu na manfaat boleh. Tore padang jaga lagi kan? Compo sambil awasin sambil belain. InsyaAllah patra kau leben ajunan mulai kedua sekolahan kak dinto bagus sareng kiai compo jaga awasin bagus bi orang tua insyaallah patra kau leben ajunan bi Allah ibadati patra si selamat ilmu na manfaat barokah manter sekak dinto badana amin Allahumma saya simpulkan dan saya ulangi Nabi Muhammad sukses di dalam berdakwah. Nabi Muhammad kak dinto dakwanya cuma sekitar 23 tahun. Tapi terlalu lekor tahun kak dinto buan sampai makin 1400 seket kak dinto pakun tak elang bahkan sajian rajo sajian banyak mak bisa sekak dinto Nabi Muhammad molang kak dinto benih cuma molang kalaben peten tapi molang kalaben ateh kanjing Nabi kak dinto akhlak saya bagada lemes ateh bi kanjing Nabi keluaki sehingga kanjing Nabi kak dinto amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf napa boleh nyuruh bagus kanjing Nabi tak bagus secara nah sampai alang-alang perkara mungkar perkara kecubaan cara kanjing Nabi pakun bagus karena akhlak saya bagada bi kanjing Nabi
maka ilmu kak dinto depak ka santre, ilmu kak dinto manfaat dek ka santre seemulang. Sebaliknya beni cuma dari guru saya kutungang kui ate santre kutu nerima kalaban akhlak cukan karena makila guru lah sesuai kalaban si ajar kanjing Nabi keng mun santre ajar ilmu tak ngakui akhlak tak terima kalaban akhlak tak ngakui tata krama sesuai kalaban ajaran Gusti kanjing Nabi beni ilmu tak depak pakun depak beni tak penter pakun penter pala abid penter keng ilmu sebanyak tak kira tetilan-tilan takut ke Allah ilmu sebanyak tak kira tetilan-tilan manfaat sehingga meskipun ilmu na banyak terkadang tak teti orang sebagus tak teti orang sebenar manter potra-potra kau leban ajunan bi Allah pasalah amin Allahumma amin Allahumma sehingga sakoni ilmu nak manfaat lebih-lebih banyak ilmu nak manfaat tentoh cung sayan boleh manter segak ditoh amin bentet tidak foto saya teti nak foto si bisa ngibe ke swarga teti nak foto seh maseneng etunya mabunga akhirat ngibe dek kabecraan ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu hadirin sekadin toh kirana si bisa pada pak sejam langkong kak pukul 12 pastu aki nika kurang ngabit ngayu mentro si abid kol 12 bu Oning kol 12 sampean. Kol 12 dia bakto na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Kol 12 tekut cema sampean. Tak oning jempok yang mau dicompok lem Jumat mungkin kan. Tak oning dina tak kok malam Rebu. Oning mun malam Jumat sampean ho. Pada wan mate reng kafir betong bolo. Aja mun sakalian mun dukane. Terus pak bolo mun telu kane mate reng kafir 210 mun pak kane benih kalau reng kafir si mate make selake talak kabuku bah de Jumat boleh bu oh wah kayak pas itu ke Jumat datang kafe setiap boleh Jumat boleh nah kila kina la paprei kule paprei bisa ni salah kule rang dia jompo di kanto kule telo jempuk mar krena kol 12 peleman de pak kroma kol telo aji ki tongon-tongan mun anang nyeding tak melo kambung kok ageng ngonin nak beda janda nganggur mah ayo cak gelek mun beda janda bukan marene ana apa segemas aku minta ki burunya on tore bah tutup antar barokah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا والطلاب بيت الرحمة اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى
والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الشفاعة اللهم اجعلنا وإياهم من أهل السلامة في الدنيا والآخرة وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى tentu banyak keliru, banyak salah saya berdepak. Mungkin benda saya tak percukah dek patena para ajunan setuju nyun sapor aki kaki. Pukula banyak akan tu janda sapor buki. Kerja takutnya ku piapena. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.